1 2 3 4 8 9 yo do pick up So, hello family. Good morning. Good morning. Ang tam hanta adap ke me kardam de ha. La pa na bang ke yo. No na bang lo pulotang de di. YouTube pen di. Ape men nang leng chit lo yo. No na bang lo pulotang te and la pen bang ke di. La so ape men bang fast lo ma. Pulo. Fast ali lo. La bang 4 lo. 4 times lo. La so ape men an lo. Lo tang te he. Phasa bang arni ding olo di ne nang ke le he arni ding olo masila bang ke for ape men lo nono bang ke la pen la da bang ke ko an si dolo ma pulo tang ke he lang ho ja ni hisab bang de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yo do pick up la si la da bang ke o an si do lo ma pulo tang the di da bang ke phone ni hum ane undami phone ekta hai iphone ekta ane ni nam dam uni la si ane nang li tum hanta la YouTube pen payment nang leng lo pu bang ang share selang mati dia la asina ka share lo he la pen non la so check lo phone nam de lo te hadi la puja han pen na pu he ma sor han address nam ti dam po ya dam po de la pen upisi nam nang ma hadi abera comment box lo na pinon de la pen bang oi ka son na nang ningarong uma arong re Ningarong lo. Ningarong ulo thode la pen nei litum a channel bang lo pulo tang thadi ne ningkan isi vela ningkan isi ang bong pen for a payment lo long ta litum he pas chiklo yonang bong si pine de di mane na monetize der long ke pare hadak pen earning he earning sita o he just sita sap sita mane earning lo non ai prang bang ke answer se le he earning po ba pe nang litum na support do no pot kon hanta cardom no de ha pen lan so se le na support to bomo la pen neli phana bang na litum da nang chini do be lam ning je thek ko la pen ai lam ta yo chin ton rem la si asineng dia ponik dano ang tonta la pen yo la ni tu puja si poisa bang odong no de oi paklang on tha puja lang on tha ma ong pi bu ko yo ong pi di ko yo chol di fast payment bang he di fast payment bang an on na le ala so moi bang ane ong re he ane olai dun det mati ala so moi emergency o ma kam ong o ma he di emergency o ma si olai dun de lo ma no na bang ke la pan lo yo and to paklan pon bom pon te la pusi de ha la pen adap ke mi di ang ton hanta de ha adap ke mi ang ton hanta 2000 years later telang ko to war kim yan paling chesna so hello guys, welcome to my first vlog एंड आज हम जा रहे हैं अपने भाई खरीदने जा रहे हैं एक बाइक। तो बने रहिए ब्लॉग पे, कैसा होता है कुछ, क्या प्राइस, कैसा मतलब क्वालिटी होने वाला है कि कितना उसका प्राइस होने वाला है, जो भी होगा हम सब बताएंगे इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से। तो बने रहिए। भाई क्या रोस्टर खराब है। I am sorry, Babu. And let's check the top speed of my bike। चलो देखते हैं कितना जाता है ये। तो गाइस आप लोग ऐसा ट्राई मत करना, वो मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम लोग हैं ना, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा मत करना। और जा रही है 60, 63 और ये 65 और 70, 72
जा रही है जा रही है जा रही है 76 ये 78 80 भाई हो गया इतना में हो जाएगा क्या बोलूँ यार फर्स्ट ब्लॉक है उतना नहीं आता है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना धीरे धीरे करके सीख जाऊंगा गाइस आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो A few moments later. Antum jo nono bang ke akimia bat mate akimia family nang klang dona lo non ekta bang hedi lapen non netum abai nai nam lo pulutang te dak yo Mahadeva motors long men si pon lo lapen dak bang ke mane nang letum hedi ador kom long pon iki pon anu ma pulutang te non la ni pon bang ke 6 yo ador kom lahai bang e 60 do Apache kuma matum si aning hang ma nang namo de ho ang tonta la pen yo Pulsar ta do pu scooty do yo la ta lo RTR la bang 4V hai lang me tiu la pen amo na ni lo gote bang di nai don mang plo tang de ha pu en lo yo ne bo do la Apache hum do la ha dan yo a he mar lo a apar ni si hedi apar ni si tu lang moi bang ke Apache do lang no bang ke ave de lo Kopi poloma pulutang tadi kasiling cat tik lah dah bang ke arni sini ni penda seling ti lah si nang itu myong sedi nang pulote mo la screen nong kami anom per nili etpon der ko mo punan kuri go la non video la tum da kam hai biji pik puya Nang nona bang ke mo hai kapak lang dam bambi puang tonan ta deo la pen ruta yo ekdom bhir pe anar lo mati di Arleng damboy langgoy mati la silo tonte lata lang ni hoy lang hu dong Apache tumhan dei lage lang ni pigan yo le tum yo la da bang ke pu smart tum hedi na ton yo la pen bang hedi anu tin le bang sita sap po sa kep sita kodai de kang ne de lai tum han ta athe mane la tum ta la dak lana cepat duk kan mati mane ni lisita sabsu sita dai te kang le he la si munang le tum le hedi polok sita ne dam juri sekai si ni ve sita hedi ne te kang tu lai somar dum han jo atum ta cepat duk pik pak lo nono bang he me dam pulo alom su hedi ada kha kheroni bang ra nono bang he dam pode ha lai tum he lo yu ekdom kan thewat de alom so to kan tha to ni ini poisang tekang nak putih ko, tuh tiko kan he, oh babre, oh yo, lahir smart tak, kue korjang smart mang selo yo, toh, deh, don malu tum yo, non bang lupa tang teh hem nang li ejat pen, non bang esage jun yo, no pen nitungi arum si jun sata, no pen non halong sofi nang patlang ko deho, super bite bang lupa tang teh la pen, so super bite bang ke, kupisi amen ti earning mah, aber comment box long, nang pinon deho, nang tak, la pen yo, non si sajun long lah, ni punya, la pen yo. Là punya bong tak, amo ha dak he super bite nai nam long nai dun bang lai lu, kau tak nang langan bong mesti hok, ku yang sorta yo ekdom, apa rawi lah, biji hoy lah, keko mah keko lah, an ini tum blog so an ver ni dingolo mati di nono bang ke ni bang ta wan ver ko dia blog, asi stikan nek tak. Later. Mali lah hello apa itu bang lu perlu tang te jo lang ni nang li tum ta yo Apache 4V la pen bang ke ha hem leng es yang pak lang pu mati la sina pak lang lo la pen bang ke ador dam la ha bang ke kon an si la so bait bang en ma perlu tang te mo hedi a video tame smart det di ni tum he la pen ku pi manang kar ji to ar juduno la pen bang ke mane cepaduk pen hedi jat as son take long le son ave la si ka cepaduk bang kenang sot live along ke ane litum ge
Esakuri lagi do li ajar lima ti dia masih la kecepaduk hello esakuri lo lalu lapen kecepaduk bang nang sot ang ton tak deh hok lapen yo lahan lo puja tayo cita pik lagi lapen non handguard lahai bang hedi non si order lang lapen ini mau nampak lang pon po nang le tuhan tak deh hok tah te mo next vlog long le aku cetong tu pamelo na ang ton tadi bye non si mega jang ben itu lah si lo mega email lo bye bye tata mo next video long le cetong tu pamelo nang deh